Ko te hauora me te hākoakoa ngā mea e whāngai atua nā te marae o Manurewa ki ngā whānau, i a rātau e whakarite ana mo tā rātau kaupapa Christmas in the pā. E ai ki ngā kai whakarite o te kaupapa he perehana, he whakamātau tau hauora hoki, ka kohaina ki ngā whānau. Kai a muri wai hei te roa ngāke. Ko te wā o te krihi me te tēnei i ngunguru nei, me ana taumahatanga. We all know at Christmas it's that time of year, meant to be the happiest, joyfulest time of year for whānau, but we know here that in our community it's the hardest time of year for a lot of our whānau here in Manurewa. Ka whakarangatira te marae o Manurewa i ngā whānau kei ngā hapuri maha o te taitunga o tāmaki makaurau i te hui kirihimete ki te pā, he kaupapa whakapiki wairua te aki hauara anō hoki. Health checks, continuing to get whānau in, to get vaccinations if they want to, but really just to check out their general hauora before they go away on holiday, before they go and connect with their whānau. We know that there's another wave of COVID here in our community, so what better way to encourage whānau to come and get their health checks done, get checked out before they go away for Christmas. We're having a night of celebration with local acts, singers, bands, free kai, to be able to, you know, just to acknowledge our whānau and our community for what they've done over the last, year. It's been a hard year. Hei tērā wiki ka tīmata te marae ki te tuku perehana, hau ngā tua no ngā raurau kai me ngā rātou ngā hauora tonu. I raro i te kaupapa e kōkiri hiana i te tāpui atawhai o tāmaki. How many adults live in your household? Our eldest is 9. And how many children? Nā te nui o te kimi āwhina, he rātonga waia āwhina kua whakatūria hei hiki i te nui o te hunga hia. Supporting Auckland City Mission and the 6 Days of Christmas kaupapa, where we'll support 2,000 whānau with Christmas kai packs, fruit, veggies, presents. Again, just to be able to whakamana whānau. Hei te tuaiwa o tihema tū te kirihimete ki te pā. Muri wai hei, te Ao Mārama.